Yesirika nongere umusuze kandi mwifurize gukomeza kugubwa neza cyane aho yose mu bice bitandukanye by'isi. Tukwifurije kugira amahirwe mwisha ndetse byukora byose bige neza atahwiga gatanu nkuko ubyifuza. Birumvikana turi mu gitondo cyo kuwa kane turi tariki ya 6 z'ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2025. Tugarukanye amakuru akomeye cyane rero tugarukanye amakuru akomeye cyane n'amakuru agiye kwibanda kuri politiki ndetse na diplomasi ndetse no ku by'umutekano mu karere k'ibiyaga bigakomeje kugenda uzamba mu buryo bukomeye cyane by'umwariko ni ku butaka bwa kiragiwe cyako ndetse na hariya mu burengerazuba bw'u Rwanda hakomejwe n'by'umwariko nahagaragara umwuka utari mwiza nyuma ko n'ubundi imirwano ikomeje ku butaka bwa kiragiwe cya Kongo ingabo z'u cya Kongo FARDC zikaba zikomejwe n'ubundi zihangana mu buryo bukomeye cyane n'ingabo z'umutwe wa M23 muri Akakaye rero amakuru akomeje kugenda agaruka muri iki gitondo by'umwariko n'amakuru akomeje kugenda avuga ko ku mupaka wa Kamanyura umupaka uherereye hariya muri Kivu y'amajyepfo by'umwariko umupaka usanzwe uhuza y'Uburundi ndetse n'igihugu cya Kongo akomeje by'umwariko hategurirwa ibitero bikomeye cyane n'ibitero n'ubundi akomeje kugenda bitegurwa n'abasirikare bo mu gihugu cya Afrika y'Epfo ingabo z'u cya Kongo FARDC ndetse n'izingabo za FDNB n'ingabo za kiragiwe cy'Urundi zifatanyije n'inyeshyamba za FDL ndetse n'urubyiruko rwa Wazalendo amakuru akomeje kugenda avuga ko mu mirwano ikomeye cyane by'umwariko yabaye ku munsi w'ejo ubwo twari tariki ya 5 z'uku kwezi kwa kabiri 2025 ari imirwano yabereye hariya muri teritwari ya Karehe hariya muri centre ya Nyabibwe aho bitangazwa n'ubundi haje kuba hapfira abasirikare b'ishyano by'umwariko ku ruhande rwa leta y'igihugu cyako ndetse no ku ruhande rw'umutwe wa M23 dore ko ari imirwano yari injyana muntu kuko ingabo z'umutwe wa M23 nazo zaje kwa n'ubundi zihasiga agatwe kugira ngo zibashe kuba rero zagumana karagace cyangwa se iriya centre mu maboko yazo rero bikomeje kugenda bitangazwa ko giza magingo ya indege ya Sadeke cyangwa se indege zigera muri 3 z'igihugu cya Afrika y'Epfo ni indege n'ubundi byatangajwe rero zigomba kuba zaza ku butaka bwa kiragiwe cya Kongo mu bikorwa byo kuba n'ubundi zatangiza Inambara ndetse n'ibitero ku ngabo z'umutwe wa M23 ndetse no kuri leta y'u Rwanda izi ndege rero kuza magingo ya zikomeje ndetse zizengeza mu buryo bukomeye cyane izi ngabo z'umutwe wa M23 kuri kiriya kibuga Kindege cya Goma ni kibuga mu biziko cyamaze kuba gifungwa guhera ku itariki ya 6 z'ukwezi kwa mbere ya 26 muraza kumbabara z'ukwezi kwa mbere 2025 aruko ikibuga cy'indege kugeza magingo n'ubundi kigifunzwe nyuma ko n'ubundi cyagiye kibiraho imirwano ikomeye cyane ndetse gatangazwa mu gihe cyose cyafungurwa n'ingabo z'umutwe wa M23 kikibuga gishobora ko n'ubundi cyateza ikibazo cy'umutekano muke cyane hari mu mujyi wa Goma ndetse kikanatuma by'umwariko uriya mu Goma wongera kuba wava rero mu maboko y'izi ngabo z'umutwe wa M23 amakuru akomeje kugenda agarukwaho n'amakuru yerekeranye n'indege zije gukora ubushotoranyi zigera kuri 3 z'igihugu cya Afrika y'Epfo izo magingo izi ndege zaje kwa n'ubundi zisubizwaho zikomeje kugenda ziraswaho urufa rw'amasasu n'ingabo z'umutwe wa M23 mu bikomeje kugenda bituma rero igihugu cya Afrika y'Epfo gikomeje n'ubundi kizura umugara mu bikorwa byo kuba n'ubundi cyatangiza ibitero bikomeye cyane kuri izi nyeshyamba z'umutwe wa M23 ndetse no kuba bazirukana bakazigeza mu gihugu cy'u Rwanda nk'intambara igakomereza mu gihugu cy'u Rwanda mwe kandi by'umwihariko akomeje kugenda hagaruka ko yandi makuru akomeye cyane igihugu cya Malawi kiyobowe witwa Lazarus Chakwera kwiza magingo cyamaze ko n'ubundi gihamagaza abasirikare bacyo by'umwihariko bari mu butumwa bwa Sadeke n'abasirikare by'umwihariko bahanganaga n'izingabo z'umutwe wa M23 bafatanyije n'ihuriro ry'abasirikare benshi cyane barwanaga ku ruhande rwa leta y'igihugu cyako n'ubundi barimo izingabo za Sadeke zirimo izo mu gihugu cya Afrika y'Epfo ndetse n'izo mu gihugu cya Malawi ndetse n'izo mu gihugu cya Tanzania kwiza magingo ariko bikomeje kugenda bitangazwa ko aba basirikare bakomeje kugenda by'umwihariko bahamagazwa bari muri izingabo z'umuryango wa Sadeke aho rero kwiza magingo y'igihugu cya Malawi cyaje by'umwihariko kuba n'ubundi gisora itangazo ku munsi w'ejo ubwo twari tariki ya 6 z'uku kwezi kwa kabiri kikaza kuba n'ubundi gisora itangazo risaba ingabo zabo kuba zataziba ku butaka bwa kiragiwe cya Kongo bidatinze zigasura ku butaka bwa kira gihugu cya Malawi ni byishiro bikomeje kugenda abigaruka ko turarebera mu 5 mu buryo burambuye n'ubwe kandi umutwe wa M23 wamaze gushyiraho by'umwariko usanzwe cyangwa se yamaze kuba n'ubundi ushyiraho by'umwariko guverineri w'Intara Kivu y'Amajyaruguru by'umwariko ugomba kuba rero yakontrola ibice by'itandukanye bya hariya muri Kivu y'Amajyaruguru y'ingoro na wundi ni Bahati Erasto usangwe n'ubundi nawe akunzwe muri izi nyeshyamba z'umutwe wa M23 nguru yamaze kuba n'ubundi ahabwa izi nshingano ndetse
ndetse na bagenzi be baje kuba n'ubundi bamwungiriza. Turagenda tubagezaho gatano kuri gatano mu buryo burambuye. Nimwe kandi Perezida Felix Antoine amaze kuba n'ubundi yafunga imbuga nkoranyambaga zose zikorera ku butaka cyangwa se hafi ya zose zikora ku butaka bwa kiriya cya Kongo zihuriyeho n'abantu benshi cyane, nyuma ko Rwanda akomeje kugenda atangaza cyangwa se bitangazwa ko izi mbuga zikomeje kugenda by'umwihariko zifashishwa na bamwe mu bakomeje kugenda bakwirakwiza amakuru yerekeranye n'ikomeje kugenda bibera ku butaka bwa kiriya gihugu cya Kongo. Bigatangazwa ko kwiza amagingo ya n'ubundi ibintu byo byamaze kuba bizamba mu buryo bukomeye cyane ku butaka bwa kiriya gihugu cya Kongo, ku buryo kwiza amagingo ya n'ubundi leta ya Kongo ititeguye ko n'ubundi yatangaza ku byerekeranye n'ikomeje kugenda bibera ku butaka bwa kiriya gihugu cya Kongo. Nako kandi turaza kugaruka kuri karagace kanyabigo by'umwihariko kabirimo imirwano kakaza kwa n'ubundi kigarurwa n'ingabo z'umutwe wa M23 bakagwa abasikiri benshi cyane ku mpande zombi, ariko bikaza kurangira ingabo z'umutwe wa M23 zatsinze agatwe, ariko bikaza kurangira n'ubundi kagace kari mu maboko yabo. Ariko ibingi bikaba byahise bishyira akaga gakomeye cyane ku kibuga cy'indege cya Kavumu giherereye hara muri Kivu y'Amajyepfo. Bitangazwa rwose gufata akagace cyangwa se iyi centre ya Nyabibwe kuza amagingo ya ari inzira rwose yoroshye cyane kugira ngo rero izi ngabo zibashe kuba noneho zahita azerekeza kuri zibashe kuba noneho zerekeza kuri kiriya kibuga cy'indege cya Kavumu. Ni byinshi rero kugenda abigarukwaho n'ibitangaza amakuru bigiye bitandukanye izo amagingo kandi kugenda bitangazwa ko ingabo z'igihugu cya Kongo FARDC kugenda zikorera ibikorwa by'imirwano ikomeye cyane mu bice bitandukanye bya hariya Zabwiramana ndetse na hariya za Minova. Bitangazwa rwose naho imirwano igikomeje nimwe kandi Afrika y'Epfo nakomeje kugenda ikubita kandi by'umwihariko ku butaka bwa kiriya gihugu cy'Urundi, ariko ikaba imerewe nabi cyane n'abadepite cyangwa se Perezida Cyril Ramaphosa ukomeje kugenda asaba abasirikare be kuba bamurindira ibirombe by'amabuye y'agaciro afite ku butaka bwa kiriya gihugu cya Kongo, ko ibingi byaje ko n'ubundi bishyirwa hanze n'umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda ariwe Yolande Makoro. Kuza magingo rero uyu Cyril Ramaphosa akomeje kugenda ariko abona ko ntakibi kigomba kuba cyakorwa usibye kuba n'ubundi yakora intambara igamije kuba rero yakura izi ngabo z'umutwe wa M23 ku butaka bwa kiriya gihugu cya Kongo n'ubundi afatanyije n'ingabo z'igihugu cya Kongo FARDC kugira ngo rero hatagira ibyerekeranye n'amabuye y'agaciro agaragara mu birombe bye ndetse n'iby'abandi banyapolitiki bo ku butaka bwa kiriya gihugu cya Kongo. Tugiye byose kuba rero tubiva imuzi n'umuzingo muri aya masaha y'iki gitondo cyo kuri uyu wa kane tariki ya 6 z'uku kwezi kwa mbere umwaka wa 2025. Reka nkubwire ngo kugira ngo turebere hamwe amakuru mu buryo burambuye ndagusaba ikintu kimwe gusa nago kigoye usibye kunyirika ko turi kumwe ugakanda kuri subscribe ugasiga igitekerezo cyawe aho muri comment bijyanye n'amakuru rw'umushenda atukugezo by'umwihariko bikaba byiza cyane rusizemo n'akadarapo k'igihugu uherereyemo kugira ngo igihe cyose tuzadishyiraho inkuru cyangwa se ikiganiro nawe ujye ubasha kuba wakibona mu bambere, ndetse kandi turusheho no kujya tubana 5 kuri 5 ni mu makuru yose ndetse n'ibiganiro bigiye bitandukanye tugenda tukugezaho umunsi ku munsi bwije ndetse nuko bukeye nazo kanda subscribe. Reka mwikaze muri aya makuru kubishigenda agaruka ku butaka bwa kiriya gihugu cya Kongo. Aya makuru n'ubundi turaza kuyahira hariya muri Kivu y'Amajyepfo ni ku mupaka wa Kamanyora usanzwe uhuza igihugu cya Kongo ndetse n'igihugu cy'Urundi. Kwiza amagingo rero inzira zo mu kirere hariya mu mujyi wa Goma zamaze kuba zifungwa ku byo kwiza amagingo by'umwihariko kohereza umusada cyangwa se kuba bakohereza ibikoresho by'abasirikare by'umwihariko baza ku rugamba hariya muri Kivu y'Amajyepfo, ari ibikoresho by'umushigenda bica hariya muri kiriya gihugu cy'Urundi bikoherezwa rero biciye ku mupaka wa Kamanyora uhuza cy'Urundi ndetse n'igihugu cya Kongo uherereye muri Kivu y'Amajyepfo. Mukuru kumishikenda avuga ko kuri uyu mupaka kwiza amagingo n'ubundi wanagarutsweho mu minsi imike cyane itambutse ubwo Perezida Felix Perezida Evariste Ndayishimiye muraza kumbabarira yaje kuba n'ubundi atangaza ko afite ubwoba bw'uko rero iyi ntambara ishobora kuba n'ubundi yafata indinera ndetse agaterwa na leta y'u Rwanda. Kwiza amagingo y'uyu mupaka bagarutsweho by'umwihariko benshi batangaza ko rero by'umwihariko akomishikenda abona ko izi ngabo z'umutwe wa M23 gusatira uriya mupaka bikagaragara ko rero by'umwihariko uriya mupaka kuba ukomeje kugenda usatirirwa bishobora ko n'ubundi byashyira mu kaga gakomeye cyane iyi leta y'iki gihugu cy'Urundi nayo ikinjira cyangwa se ikisanga muri iyi ntambara kuko ikomeje kugenda ibera ku butaka bwa kiriya gihugu cya Kongo. Uyu mupaka ro kuzamagingo no komeje kugenda utegurirwaho ibikorwa bibi byose leta ya Kongo yifuza kuba rero yakorera umutwe wa M23 ndetse na leta y'igihugu cy'u Rwanda. Muri kandi kuzamagingo ya indege ya Sadeke cyangwa se y'ingabo z'igihugu cya Afrika y'Epfo ni indege zigera muri 3 ku munsi w'ejo. Izi ndege zagerageje kuba n'ubundi ziza kuba zagwa ku kibuga
cy'indege cya Goma. Gusa n'ubundi ingabo z'umutwe wa M23 zazishushubikanya mu buryo bukomeye cyane. Ni indege mu by'ukuri zihambaye, binavugwa ko zari zije muri gahunda zo gutwara imirambo ndetse ngo n'abasirikare bakuremekeye ku rugamba bahanganyemo n'ingabo z'umutwe wa M23 mu bice bigiye bitandukanye, ariko bigatangazwa ko abasirikare bagera kuri 14 b'ikigo cya Afrika y'Epfo barasiwe mu mirwano ikomeye cyane yabereye hariya muri Kivu y'Amajyaruguru, by'umwihariko ni muri uriya mugi wa Sake ahanaguye rero uwitwa Peter Chirimwami Nguba wahoze ari guverineri w'intara Kivu y'Amajyaruguru. Izo magingoro ngizingabo za Sadek ndetse n'iyi ndege n'izi ndege zigera muri 3 z'ikigo cya Afrika y'Epfo ngo sarejeje kuba rero by'umwihariko zakora ibikorwa byo guhungabanya umutekano w'abatuye mu mugi wa Goma. Ingabo zo mutwe wa M23 zibasubiza inyuma mu gihe cyihuse cyane, n'ubwo kandi iza magingwa ya gace ka Nyabibwe kabiragamo imirwano ku munsi w'ejo nako ari agace kaje ko n'ubundi kigarirwa n'ingabo zo mutwe wa M23. Ibingiro byatumye ikibuga cy'indege cya Kavumu kijya mu kaga komeye cyane, dore ko iyi ngiyi ari inzira yoroshye cyane rwose yo gutuma izi ngabo zo mutwe wa M23 zihita zerekeza kuri kiriya kibuga cy'indege cya Kavumu nk'uko bikomishigenda bitangazwa. Amakuru komishigenda avuga ko by'umwihariko agace ka Nyabibwe gaherereye hariya muri teritwari ya Karehe, by'umwihariko ari agace by'umwihariko kaje ko kabiramo imirwano ikomeye cyane ku munsi w'ejo. Biza kurangira rero by'umwihariko abaturage benshi ndetse n'abasirikare ku mpande zombi bahaburiye ubuzima, ariko biza kurangira n'ubundi umutwe wa M23 ngo wigaruriye rero aka gace ka Nyabibwe, ndetse bahita babona amahirwe akomeye cyane kuba bakwinjira ku kibuga cy'indege cya hariya muri Kivu y'Amajyepfo kizwi nka Kavumu. Amakuru komishigenda avuga ko rukusamagingo ya igihugu cya Malawi cyo nanone cyamaze kuba by'umwihariko gihamagaza abasirikare bacyo bakoreraga mu kiswe SAMDRC cyangwa se Sadek n'abasirikare borejwe ku butaka bwa kiragihugu cya Kongo, bizwi ko bagiye kwa n'ubundi bajya mu butumwa bwo kubungabunga amahoro cyangwa se bwo kugarura amahoro ku butaka bwa kiragihugu cya Kongo. Kusamagingwa n'ubundi bintu byamaze kuba biturika mu buryo bukomeye cyane, akamenyekana amakuru yaratazwi by'umwihariko rero nyuma yuko n'ubundi ibihugu byamenye ko izi ngabo zabo kizamagingwa ziri kurwana mu ntambara yeruye n'izi ngabo z'umutwe wa M23 mu gihe bari bazikorero bagiye kuba by'umwihariko bajya mu butumwa bwo kugarura amahoro ku butaka bwa kiragihugu cya Kongo. Bingiro byamenyekanye nyuma yuko n'ubundi abasirikare bagera kuri 14 nk'uko nakubishigenda mbigarukwaho bapfiriye ku rugamba ba kiragihugu cya Afrika y'Epfo. Ibyakomishigenda rero bituma uwitwa Cyril Ramaphosa akomishigenda by'umwihariko we atangaza ko agiye kuba atangiza intambara ndetse n'ibitero noneho karundura kuri uyu mutwe wa M23 ndetse no ku ngabo z'u Rwanda RDF arutwa n'ubundi yatinyuka akazita ko by'umwihariko ko ari inyeshyamba ngo zifatanya n'iyo mutwe wa M23 mu bikorwa byo kwica abasirikare b'igihugu cye ndetse nabo ku butaka bwa kiriya gihugu cya Kongo. Ni byinshi bikomishigenda abigarukwaho n'ibitangaza amakuru bigiye bitandukanye ro kuzamagingwa n'ubundi igikomishigenda kigaragara ari uko kigo cya Malawi kiyobowe n'uwitwa Lazarus Chakwera kuzamagingwa n'ubundi we yamaze kuba asohora itangazo ku munsi w'ejo mu kigoroba. Itangazo n'ubundi ryahamagariraga aba basirikare rwose kuba bakibona iri tangazo guhita abasesekara kuri muri kiriya gihugu cya Malawi. Nubwo kandi Perezida Felix Antoine Tshisekedi yaje kuba n'ubundi by'umwihariko afunga imbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye by'umwihariko zihuriraho abantu benshi cyane. Imbuga nkoranyambaga ku butaka bwa kiragihugu cya Kongo zamaze kuba zifungwa na perezida cyangwa se n'iki gihugu cya Kongo. Ni nyuma kuri ubundi komishigenda bitangazwa ko impamvu cyangwa se intandaro yo gufungwa kw'izi mbuga ari uko zikomishigenda ngo zikoreshwa by'umwihariko mu bikorwa byo kugenda batangaza amakuru yerekeranye n'ibikomishigenda bibera ku butaka bwa kiragihugu cya Kongo, ndetse akanatangazwa ibyerekeranye no gutsindwa kw'ingabo z'igihugu cya Kongo Fardc zikomishigenda by'umwihariko ngo zikubitwa inshuro mu bice bigiye bitandukanye bya hariya muri Kivu y'Amajyepfo ndetse na Kivu y'Amajyaruguru. Amakuru komishigenda avuga ko rukusamagingo by'umwihariko ibice bigiye bitandukanye komishigenda biberamo imirwano. Ingabo z'umutwe wa M23 zikomishigenda ziha isomo rya gisirikare ingabo z'igihugu cya Kongo Fardc ndetse na coalition y'aba komishigenda bafatanya muri uru rugamba rutoroshye rwo guhangana n'ubundi ngo barebe ko bakigarurira ibice bigiye bitandukanye byo ku butaka bwa kiriya gihugu cya
Congo. Byose rero bikomeje kugenda bituma n'ubundi President Felix Antoine Tshisekedi by'umwihariko ukomeje kugenda by'umwihariko ategereza inama igomba kuzaba ku munsi wo kuwa gatanu. Inama igomba kuzahuriramo rero ibihugu byo mu karere ka Afrika ndetse n'ibihugu bya SADC igomba kuzigira hamwe rero ikibazo cy'umutekano muke cyane ukomeje kugenda ugaragara ku butaka bwa kiriya gihugu cya Congo, wenda arebe icyo izanzura niba koko bazamufasha kuri uyu mutwe wa M23 bagashaka uburyo bahosha ikibazo cy'imirwano ikomeje kugenda ibera ku butaka bwa kiriya gihugu cya Congo. Kandi ikomeje kugenda bitangazwa ko abaminisitiri bo ku butaka bwa kiriya gihugu cya Congo bakomeje kugenda basaba President Felix Antoine Tshisekedi kuba rero by'umwihariko yakwegera by'umwihariko izi ngabo z'uyu mutwe wa M23 bakaganira by'umwihariko gashakira hamwe icyakorwa kugira ngo umutekano ugaruke ku butaka bwa kiriya gihugu cya Congo mu gihe rwose kuzamagingo ya amwe makuru rwose yakomeje kugenda agaruka kuva ku munsi w'ejo ku mugoroba ari amakuru yerekeranye n'uwitwa Habahati Erasto. Uyu nguyu usanzwe rwose ari umurwanyi w'uyu mutwe wa M23 ndetse unakunzwe n'abatari bake. Uyu nguyu rwose nawe waje kuba anagirwa umuyobozi wa cyangwa se guverineri w'Intara Kivu y'Amajyaruguru, aho rero biro bye byamaze kwa n'ubundi bishyirwa hariya mu mujyi wa Goma, aho rero agiye kuba n'ubundi yakomeje kugenda yita ku byerekeranye n'umutekano wa hariya muri iriya Ntara Kivu y'Amajyaruguru. Ibikomeje rero bigarukwaho n'ibitangaza amakuru bitandukanye bikomeje kugenda by'umwihariko byandika bibogamiye ku ruhande rwa leta y'igihugu cya Congo, bikomeje kugenda bitangaza ko rusamagingo by'umwihariko leta y'igihugu cya Congo by'umwihariko igiye kuba igabwamo ibice nyuma y'uko n'ubundi uyu mutwe wa M23 wamaze kuba by'umwihariko ushyiraho by'umwihariko guverineri ndetse n'abamwungirije hariya muri Kivu y'Amajyaruguru. Bagakomeje rero n'ubundi basabira amahanga kuba ngo yafatira u Rwanda ibihano. N'ibyishiro bikomeje kugenda bigarukwaho n'ibitangaza amakuru bitandukanye ndetse natwe byo dukomeje kugenda dukurikirana gatanu kuri gatanu tukagenda tubagezaho biciye anga kuri Magic TV. Icyo tugusana kindi komeza utwereke ko turi kumwe, ukande kuri subscribe, usige igitekerezo cyawe ango muri comment bijyanye n'amakuru dukomeje kugenda tukugezaho by'umwihariko biraza kuba byiza cyane rusizemo n'akadarapo k'igihugu uyireremo kugira ngo igihe cyose uzadushyiraho inkuru cyangwa se ikiganiro najyo basha kuba wakibona mu bambere ndetse kandi turusheho no kuyatubana gatanu kuri gatanu ni makuru yose ndetse n'ibiganiro byitandukanye tukugezaho umunsi ku munsi ko bwishe ndetse nuko bukeye. Turabakunda cyane, reka tubabwire ngo andi makuru agezweho ni mu kanya kari imbere ni mujye kuri Yesirika nongere ngusuze kandi mwifurize gukomeza kugubwa neza cyane aho yose mu bice bitandukanye by'isi. Tukwifurije kugira amahirwe mwisha ndetse byukora byose bige neza atahwi gatanu nkuko ubyifuza. Birumvikana turi mu gitondo cyo kuwa kane turi tariki ya 6 z'ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2025. Tugarukanye amakuru akomeye cyane rero tugarukanye amakuru akomeye cyane n'amakuru agiye kwibanda kuri politiki ndetse na diplomasi ndetse no ku by'umutekano mu karere k'ibiyaga bigakomeje kugenda uzamba mu buryo bukomeye cyane by'umwihariko ni ku butaka bwa kiriya gihugu cyako ndetse na hariya mu burengerazuba bw'u Rwanda hakomeje by'umwihariko hagaragara umwuka utari mwiza nyuma ko n'ubundi imirwano ikomeje ku butaka bwa kiriya gihugu cya Congo. Ingabo z'u cya Congo Fardc zikaba zikomeje n'ubundi zihangana mu buryo bukomeye cyane n'ingabo z'umutwe wa M23 muri Akakaye. Rero amakuru akomeje kugenda agaruka muri iki gitondo by'umwihariko n'amakuru akomeje kugenda avuga ko ku mupaka wa Kamanyura n'umupaka uherereye hariya muri Kivu y'Amajyepfo by'umwihariko umupaka usanzwe uhuza igihugu cy'u Burundi ndetse n'igihugu cya Congo akomeje kugenda by'umwihariko hategurirwa ibitero bikomeye cyane. N'ibitero n'ubundi akomeje kugenda bitegurwa n'abasirikare bo mu gihugu cya Afrika y'Epfo, ingabo z'u cya Congo Fardc ndetse n'izingabo za FDNB n'ingabo za kiriya gihugu cy'u Burundi zifatanyije n'inyeshyamba za FDL ndetse n'urubyiruko rwa Wazalendo. Amakuru akomeje kugenda rero avuga ko mu mirwano ikomeye cyane by'umwihariko yabaye ku munsi w'ejo ubwo twari tariki ya 5 z'uku kwezi kwa kabiri 2025 ari imirwano yabereye hariya muri teritwari ya Karehe hariya muri centre ya Nyabibwe, aho bitangazwa n'ubundi haje kuba hapfira abasirikare b'ishyano by'umwihariko ku ruhande rwa leta y'igihugu cyako ndetse no ku ruhande rw'umutwe wa M23 dore ko ari imirwano yari injyana muntu kuko ingabo z'umutwe wa M23 nazo zaje kwa n'ubundi zihasiga agatwe kugira ngo zibashe kuba rero zagumana kara gace cyangwa se iriya centre mu maboko yazo. Rero bikomeje kugenda bitangazwa ko giza magingo ya indege ya SADC cyangwa se indege zigera muri 3 z'igihugu cya Afrika y'Epfo ni indege n'ubundi byatangajwe ko zigomba kuba zaza ku butaka bwa kiriya gihugu cya Congo mu bikorwa byo kuba n'ubundi zatangiza inambara ndetse n'ibitero ku ngabo z'umutwe wa M23 ndetse no kuri leta y'u Rwanda. Izi ndege rero kuza magingo ya zikomeje kugenda zizengeza mu buryo bukomeye cyane izi ngabo z'umutwe wa M23 kuri kiriya kibuga cy'indege cya Goma. Ni kibuga mu biziko cyamaze kuba gifungwa guhera ku
itariki ya gatandatu z'ukwezi kwa mbere ya 26 muraza kumbabara z'ukwezi kwa mbere 2025 ari uko ikibuga cy'indege kugeza amagingwa n'ubundi kigifunzwe nyuma ko n'ubundi cyagiye kibiraho imirwano ikomeye ndetse bigatangazwa mu gihe cyose cyafungurwa n'ingabo z'umutwe wa M23 kikibuga gishobora ko n'ubundi cyateza ikibazo cy'umutekano muke cyane hari mu mujyi wa Goma ndetse kikanatuma by'umwihariko uriya mujyi wa Goma wongera kuba wava rero mu maboko y'izi ngabo z'umutwe wa M23. Amakuru akomeje kugenda agarukwaho na amakuru yerekeranye n'indege zije gukora ubushotoranyi zigera kuri 3 zigucya Afrika y'Epfo. Izo magingo izi ndege zaje kwa n'ubundi zisubizwaho zikomeje kugenda ziraswaho urufa rw'amasasu n'ingabo z'umutwe wa M23. Bimwe mu bikomeje kugenda bituma rero igucya Afrika y'Epfo gikomeje kugenda n'ubundi kizura umugara mu bikorwa byo kuba n'ubundi cyatangiza ibitero bikomeye cyane kuri izi nyeshyamba z'umutwe wa M23 ndetse no kuba bazirukana bakazigeza mu gihugu cy'u Rwanda nk'intambara igakomereza mu gihugu cy'u Rwanda. Mwe kandi by'umwihariko akomeje kugenda hagaruka ko yandi makuru akomeye cyane. Igihugu cya Malawi kiyobowe n'uwitwa Lazarus Chakwera kwiza magingo cyamaze ko n'ubundi gihamagaza abasirikare bacyo by'umwihariko bari mu butumwa bwa Sadek n'abasirikare by'umwihariko bahanganaga n'izingabo z'umutwe wa M23 bafatanyije n'ihuriro ry'abasirikare benshi cyane barwanaga ku ruhande rwa leta igihugu cyako n'ubundi barimo izingabo za Sadek zirimo izo mu gihugu cya Afrika y'Epfo ndetse n'izo mu gihugu cya Malawi ndetse n'izo mu gihugu cya Tanzania. Kwiza magingo rugabo bikomeje kugenda bitangazwa ko aba basirikare bakomeje kugenda by'umwihariko bahamagazwa bari muri izingabo z'umuryango wa Sadek aho rero kwiza magingo y'igihugu cya Malawi cyaje by'umwihariko kuba n'ubundi gisora itangazo ku munsi w'ejo bwo twari tariki ya gatandatu z'uku kwezi kwa kabiri kikaza kuba n'ubundi gisora itangazo risaba ingabo zabo kuba zataziba ku butaka bwa kiriya gihugu cya Kongo bidatinze zigasura ku butaka bwa kiriya gihugu cya Malawi. Ni byinshi rero kugenda abigaruka ko turarebera mu 5 mu buryo burambuye n'ubwe kandi umutwe wa M23 wamaze gushyiraho by'umwihariko usanzwe cyangwa se yamaze kuba n'ubundi ushyiraho by'umwihariko guverineri w'Intara Kivu y'Amajyaruguru by'umwihariko ugomba kuba rero yakontorora ibice by'itandukanye bya hariya muri Kivu y'Amajyaruguru. Uyu ngoro na wundi ni Bahati Erasto usangwe n'ubundi nawe akunzwe muri izi nyeshyamba z'umutwe wa M23. Nkuru yamaze kuba n'ubundi ahabwa izi nshingano ndetse n'abagenzi be baje kwa n'ubundi bamwungiriza. Turagenda tubagezaho 5 kuri 5 mu buryo burambuye. Nimwe kandi President Felix Antoine amaze kwa n'ubundi yafunga imbuga nkoranyambaga zose zikorera ku butaka cyangwa se hafi ya zose zikora ku butaka bwa kiriya gihugu cya Kongo zihuriyeho n'abantu benshi cyane nyuma ko rubunda akomeje kugenda atangazwa cyangwa se bitangazwa ko izi mbuga zikomeje kugenda by'umwihariko zifashishwa na bamwe mu bakomeje kugenda bakwirakwiza amakuru yerekeranye n'ikomeje kugenda bibera ku butaka bwa kiriya gihugu cya Kongo. Bigatangazwa ko kwiza magingo ya n'ubundi ibintu byo byamaze kuba bizamba mu buryo bukomeye cyane ku butaka bwa kiriya gihugu cya Kongo ku buryo kwiza magingo n'ubundi leta ya Kongo ititeguye kwa n'ubundi yatangaza ku byerekeranye n'ikomeje kugenda bibera ku butaka bwa kiriya gihugu cya Kongo. Nako kandi turaza kugaruka kuri karagace Kanyabigo by'umwihariko kabirimo imirwano kakaza kwa n'ubundi kigarurwa n'ingabo z'umutwe wa M23 bakagwa abasirikare benshi cyane ku mpande zombi ariko bikaza kurangira ingabo z'umutwe wa M23 zatsinze agatwe ariko bikaza kurangira n'ubundi kagace kari mu maboko yabo ariko ibingi bikaba byahise bishyira akagakomeye cyane ku kibuga cy'indege cya Kavumu giherereye hara muri Kivu y'Amajyepfo. Bitangazwa rwose gufata akagace cyangwa se iyi centre ya Nyabibwe kuza magingo ya ari inzira rwose yoroshye cyane yo kugira ngo rero izi ngabo zibashe kuba noneho zata azerekeza kuri zibashe kuba noneho zerekeza kuri kiriya kibuga cy'indege cya Kavumu. Ni byinshi rero kugenda abigarukwaho n'ibitangaza amakuru bigiye bitandukanye iza magingo kandi kugenda abitangazwa ko ingabo z'igihugu cya Kongo FARDC kugenda zikorera ibikorwa by'imirwano ikomeye cyane mu bice bitandukanye bya hariya azabwira mana ndetse na hariya za Minova. Bitangazwa rwose naho imirwano igikomeje n'imwe kandi Afrika y'Epfo nakomeje kugenda ikwitaratu kandi by'umwihariko ku butaka bwa kiriya gihugu cy'Urundi ariko ikaba imerewe nabi cyane n'abadepite cyangwa se President Cyril Ramaphosa ukomeje kugenda asaba abasirikare be kuba bamurindira ibirombe by'amabuye y'agaciro afite ku butaka bwa kiriya gihugu cyako nk'uko ibingi byaje ko n'ubundi bishyirwa hanze n'umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda ariwe Burundi Amakuru kuza magingo rero uyu Cyril Ramaphosa akomeje kugenda
by'umwihariko abona ko nakibi kigomba kuba cyakorwa usibye kuba n'ubundi yakora intambara igamije kuba rero yakura izi ngabo z'umutwe wa M23 ku butaka bwa kiriya gihugu cyako n'ubundi afatanyije n'ingabo z'igihugu cya Kongo Fardc kugira ngo rero hatagira ibyerekeranye n'amabuye y'agaciro agaragara mu birombe bye ndetse n'iby'abandi banyapolitiki bo ku butaka bwa kiriya gihugu cya Kongo. Tugiye byose kuba rero tubiva imuzi n'umuzingo muri aya masaha y'iki gitondo cyo kuri uyu wa kane tariki ya 6 z'uku kwezi kwa mbere umwaka wa 2025. Reka nkubwire ngo rero kugira ngo turebere hamwe amakuru mu buryo burambuye ndagusaba ikintu kimwe gusa nago kigoye usibye kunyirika ko turi kumwe ugakanda kuri subscribe ugasiga igitekerezo cyawe aho muri comment bijyanye n'amakuru rw'umushenda tukugezo by'umwihariko bikaba byiza cyane rusizemo n'akadarapo k'igihugu uherereyemo kugira ngo igihe cyose tuzadishyiraho inkuru cyangwa se ikiganiro nawe ujye ubasha kuba wakibona mu bambere ndetse kandi turushaho no kujya tubana 5 kuri 5 ni mu makuru yose ndetse n'ibiganiro bigiye bitandukanye tugenda tukugezaho umunsi ku munsi bwije ndetse nuko bukeye nazo kanda subscribe. Reka mwikaze muri aya makuru kumishigenda agarukaho ku butaka bwa kiriya gihugu cya Kongo. Aya makuru n'ubundi turaza kuyahira ya muri Kivu y'Amajyepfo no ku mupaka wa Kamanyora usanzwe uhuza igihugu cya Kongo ndetse n'igihugu cy'Urundi. Kwiza amagingo rero inzira zo mu kirere hariya mu mujyi wa Goma zamaze kuba zifungwa ku byo kwiza amagingo by'umwihariko kohereza umusada cyangwa se kuba bakohereza ibikoresho by'abasirikare by'umwihariko baza ku rugamba hariya muri Kivu y'Amajyepfo ari ibikoresho by'umushigenda bica hariya muri kiriya gihugu cy'Urundi bikoherezwa rero biciye ku mupaka wa Kamanyora uhuza cy'Urundi ndetse n'igihugu cya Kongo uherereye muri Kivu y'Amajyepfo. Mukuru kumishigenda avuga ko kuri uyu mupaka kwiza amagingo n'ubundi wanagarutsweho mu minsi imike cyane itambutse ubwo Perezida Everton Ndayishimiye muraza kumbabarira yaje kuba n'ubundi atangaza ko afite ubwoba bw'uko rero iyi ntambara ishobora kuba n'ubundi yafata indinera ndetse agaterwa na leta y'u Rwanda. Kwiza amagingo y'uyu mupaka wagarutsweho by'umwihariko benshi batangaza ko rero by'umwihariko akomishigenda abona ko izi ngabo z'umutwe wa M23 gusatira uriya mupaka bikagaragara ko rero by'umwihariko uriya mupaka kuba ukomishigenda usatirirwa bishobora ko n'ubundi byashyira mu kaga gakomeye cyane iyi leta y'iki gihugu cy'Urundi nayo ikinjira cyangwa se ikisanga muri iyi ntambara kuko komishigenda ibera ku butaka bwa kiriya gihugu cya Kongo. Uyu mupaka ro kuzamagingo no komishigenda utegurirwaho ibikorwa bibi byose leta ya Kongo yifuza kuba rero yakorera umutwe wa M23 ndetse na leta y'igihugu cy'u Rwanda. Muri kandi kuzamagingo ya indege ya Sadeke cyangwa se y'ingabo z'igihugu cya Afrika y'Epfo ni indege zigera muri 3